Akwa ba me da said ye so na ebedwam so kase e besere somebody beche fidie na ye adwuma so sanse mode akoma so nti no kakra wo ho no ye de mamo na ye obetie bi ne se dome adwadefo no wo mo aye ye kire se abana musini wo ho no mo no wo no ehia no sanso de futuo akọ ama ye mpanifo se wo srada hwe amanfo mu a school wo ho no mo no se de esi ha adwe na chiachia no anhwe ya wo mo nwire nwu abehu anu se akodwiri egu enkra so we jamansi no assembly so wonom ene ga south mansi no assembly no wo mo ahia hwe kwa befa so a ensuo ka kase de da wo mo ntem no obetumi abiem we ne nsem wahodo bi namde so mo se bedwam so kase de mo live o Facebook no YouTube DSTV channel 280 Go TV channel 178 nsempei beja bi na wahwe wo hia me a eya frame I'm sure pa atwa se wa finche mo no memfanto so tel emawo edwarefo bi a wonom ewo dome kwabenya anytime fa dwomu wo mo de adehwede ye mu ode ato eye ga East Mensino Assembly panya wono no odi animu wo hono mo eye kaki man anim se wasrada opanyini ya se wetimi se de gina fa akono wasi gina ye bi agina ye no emmoa wonom adwuma wonom eye na wodi koja bo wonti bi bo wonsati wo hugumonti so twi mumom a adom ka se de akyise no so no ade a opose ode ye ma no odo me market ya no enye ase edwom no ase de enema ekoso no wona wona nsan wo baaye se ye de wo besi so but ntuto ye bi opose ode badwom ano MC ni de ya pa chow akufo ade wona ade ni si so de a ana sesa no ye de ye mpe no o ma ya pam adwadifo odwani mu da eja no wo ho na school no so wo ho science abata ye wo dwamu han sei no omoma na be ko sa school ni mu nanso ye se kaki sei aba edwamu hafo a ye di dwa wa han sei no ye tun free ha ye de ye ne ya ka che na na do an sei ye nhwehwe no ba ye mfie ni ya market se de etia ana etie ya ma mi Janet Tulazi mensa abesi 500 shares amayen osima ye no se do mi kro kase da sei eja no adane bola ejano enwura afum abadamfo na etim a omuntimi emmeye enmayen yato yensa from ka kiro mo se so mo nya omomechema atem leaders ne fama ye ma ne anya yensiesie ne nyina achi ankosishi na busuni ye freedom ne yankwa hafo mantem no yemesufi south Mensino emu na okọ mo akrobi we fro honom se ahafo amanfrom na bona wono na woye ahafo amanfrom chairman wonam ya mane bofo so e de adisrede to mpanimfo anim se wosrada oba ahafo amanfrom honom a school bi honom kra no waja mu kono so no so mugusu akom mpo an seda anya papa bi asa se de si achiachia no ebe anka mpanimfo hwede wonsi school dan foforo na nkwada ne free dada no wo mu ne mu esanse ya anya ne sa anhwe ya enche school dan bebu akum nkwada bi mu omai school dan ayehu pa to momodin se omobu mai omani ahode entimi mbu se school dan no de se se pa se dan de ehu pa ayan so ko fa sam kase aba go je ma break ya hona kura nyina de di akrugu honom ayan hwa ji da chen ko fa sam kase aba se empane sa se ona bo se momodin mbu dan fu mai se na enso to anyumre no a no ankra mba school no ano nyame amfefia nke ko fa sam bone bai wazan kwa mama bakery anka ngare nka ntia sempa de san de ye se ayifo adonfo ne ntwa ne fa send se bia so kan bia ye boa obia hu bi na so atoso miensa no PTA chairman Samuel Nkrumah enso de adesrede ato mpanyimfo anim se wo mesi teachers quarters ema achechefo a wonum ewo school mu honom se be beboa adekire ani adesua ho nsem ewo school mu honom asema de to isi enim se yesre no teachers quarters amamfrom ye ni bi ebe teachers for no free ba no ekwan wa ebi free Kenya ase ebi free fidiem ebi free ramso ena o maba no maba ye dey o maba aba bia dey o maba tamo maba na ade ye dey achi nti ema adekire nye dey enkoso adekire no ekachi nti yesre DC ene nimpa for se ye free hono na ye mra wager na abana musini ye ogina mu ana se mrahye bedwane ye ogina mu manfo ye wager gbawe eye tena mensa bode nsem watudwa no wo kire se wo bare hye no so a wona ga south Mensino assembly no na ebo hye na se de nsu ka kase da free old barrier kopem eye west hills mo fam hono mu akono sansu no se koba sensu tisi fam ho ya na yiri fo manfo pa afi bia ya da sinti no se wo mo ntwen ma ensu no ensi fam wone abana musini wo ga south Mensino assembly no bedika subom na watumi ahwe na sa suka no watete memu abie ne nsuo to a atumi afam akọ ba ye wo ha bebre ye ha do kasa ebi efi ha na ebi nso fi ye adjoining constituency a
South constituency. I am municipal anymore because baby I want I say we jagbawe. Yeah, a table no hano I say ekakra and a hono apeja hono a hilly area. It is a so no turn speed at the far hills so no. You see, we say the one street in so I gata can see bia drains can see bia and kumu. Say the first street no so first street no eba ye constituency no na abeha adwene. It's we nyina ye no kwa no. Na ye dwi say yempo ye so ye ho ano na gasa to for enhu wo so a oha no ebe stila no ebe ba abeha ye enkrofo. Enti ye to anamo no na ye bompa ye say ye ni gasa to for no so e kasa ho bo a wono mu so ye Free wage and imagina Alajo so ye koba ku ye won kra ha say ya senso si fom a ya na ta yiri fa manfo dan pa ne senti sabre manfo ti go bi e na madom ka se so de adeswede mu ode to Ghana by na fe bensi no assembly no anim se wasrada sabre enso de nyansi fom no won hwe na ensuka kase de da wo mpotemo no won titi mu nya nwe ne nyina mfrim se be enso to a ebetumi afom akototen ba ku free kutuba bi gota kesi ni mu ena eba ena bi su free ye alajo ha eko eti se esuo no eko crash wo aveno hosa no a na ma esuo no amade na return na ababe hiti wa ha eti no de ebesre ne se aban no ebedi aboa ne se aveno gota no ebe flow all the time dia enka ye tia na ebedi ho kakra my problem pa wa ha eyira etimi yiri te se epokra basoro ewura edamu nyina sese nioma kra nya asem ketwa ho de brand se data no eyi a ebafa ebe obi efie nti we expect se ka muti gata no man yanka bebo formally no na afibia omuyim no omuyi gata nim be men kan say gata because so no a river na ya na ya ne sa no omuyim ba oyimu a yenko o my Ghana yemrahye bedwafie dom kase wo hodo no se bibi kwaso odom kuma no afa wani nye ho ni nyina ye se na do adansa traye kakra baaye ewo ye mrahye bedwam fa dom kuma no ebrem wo no wasisese ama wo mo asetena bia ya wo tena nkonwa no kra no ha ye bibi ho a wo jada nte wo ho asesa na ama mrahye bedwam nkita hodie na ya na twekwa akire nti wo sredom kuma se wonkeka wo ho na afei menti be ho ase bia sori wo mo ntem no won hwe no won so ano ntem experience member au nim sama mawe yi so munye ntem no mo ni ni kasananti asenye djuma no mo man akonyo betra so be se do mo nsaka wo mo akonya ba mi nyem hu hari na dia but in penny so yonko da no da what has happened to them in our parliamentary jurisprudence, we need to learn a lesson from it. It happened to us too. If you are professing some counsel, it is not out of any humiliation and I say, yeah, we are spiting them or something, or we are making more of it. It's a house, and there are two sides to the house. And normally it's our sitting position, it's the work of the children. The ABO will be able to know chamber, it's the work of the children. Even though the leader has a say, it is like it falls in the domain of the children. In Tibia, Minimia Abuja, Bedin Komoka. What signed in Semfu Frosey and a Tuja? Crossing couplet, positioning, the intention. If you look at the law, it's about the intention, the menstrual, the intention. His intention was not to cross couplet. And he said it openly, that Mr. Speaker, I have to speak from your position. You are not listening, you ask the question, you're looking